Ungakhuthalela ukuvulela like itotolo zencane na angeke ayizwaka lento lena noma ingena mos ngisho kanje uchama nje angakakayifaki yena sekachamile yekela ukungikhulumela udoti yekela ukungikhulumela udoti ngoba uyangazi ukuthi njani ungafuni ukungihlanyisa uzongitshela ngamathanga la doti ngazi ungihlanyisa ngicela ushukene akavuli grand unetotolo zencane 3 years zonke nijola nithela amasimba angithi ngizama ukwaminya lamathanga ukuthi ikwazi at least ukufitha itotolo zilencane le ngiyazama ukwaminya amathanga ngathi ayayifanela ufuna ukuthi ngivule kahle uchamela mahala wena uchamela mahala nje uzamchamisa awuze uyachama nokuchama uchamela mahala nje angitshela noma bani ongachamisa kanti uyachama nokuchama nje angazoli ngacama manga nje angazoli ngacama manga akangichamisi nje next so ngifuna ungitshela ukuthi yini unenye girlfriend uyabona masonza kanje uzungishaya phela phakathi kwabantu ufuna no mara ongamkhaya iduzu that's why anolaka kanje lona